Nirmala kenyam kan nasan content baro isne bakalin kan Nuer online TV biya kamal. Ke jan gwase me bana rocha me bana jokwen ka Nuer online TV ka lartin content la kon kaling ni shang. Ka larin kon bana jan gwase me kenyam bana roch ka ta dana shimal waka jere wich ka kiinya la mal South Sudan mensual ke Tumani Peace Initiative kam nenitin kon ke bontin kontin cha banjore mal ka kuma South Sudan bana rajadan ci selpa ke ma yadi relat bana jalling ken kono ni amre rwanti ti ko rwanti ko kente ke tende kon ka lat ka ku South Sudan gorje en wo dere elwak ko dere subscribe kam Nuer online TV channel ko de lertin content ba non ka gwasa me de kan shamala shubkaji jana gwa ko de subscribe anyok ba miti ka charado me de ya gorping gwasa ma da gwalong na ka jeno de ko rwani de kon ka nyo akelon gwasa me leren yam gwasa me re wech ka South Sudan chaje la rune ne te ka doctor michro de ya le ka re wech ka juba doctor mo wajen be re wech chwal ke buluk ka juba wajen doctor milat wang nath la 19 kontin shigwich miti ka jwe mishalat gwase me enjoy mo wa jwe mi longa ko de je kiir ke de je realeka ala jwe wanga moni chawra je mo shaje kwen gwase me enjoy mo shwale cat track cat track mo jwe wang kanitin konti la wanke la ka yatke chala de ken gor ken ne ti shop ke kudang jok ti de wanken de karat wa campaign mo let kenen tamre wiki juba chakula dan gwada nan lat jetinen en gwasa mo dolwal re wicha ka rumbek ka leg state lat je ka hospital rumbek en wini chawra mo chaja kwen gor ken ni shop ku dang diok te ba wen ken ba ya leka dio je ban re wicha ka juba dio je jaten duno cha campaign me chaja ladan wo leder orentama mite karama dong be wangde chitkene tinditin kono dongo rano de wangde deje yoro wallet ken kabang ne ti kudang jokno chebya jen rumbe karwade dio je de kan ideal de kan kalok chala do doctor mo chawdo yalaka rewe ka juba chala mo chaja kwen lere rew do gwasame rajandan en bukonling rajan chalat ka kwi humanitarian etin content re we ka South Sudan tintre we ka South Sudan te me chalat ka kwi humanitarian kana sam content tum kalok tin kam kanitin kon shuch kwan ne te ka kamne rewe ka South Sudan chakula do ne kan ji humanitarian wa mala kan kwan la kan jako be jenya chamal chup ke chilo ke mal chup kanitin kontin shuch chirga netin kontin chinyo chagadak ko te netin wanda chup ke million na rewe ka South Sudan cha daga nyo chalwa ke ji humanitarian tan kon tup ko kwan ke tup ko lok chala do kan mala kan delay ke je ke kan kwan mala tup ko je rewe tin wini wo kan wator bele ken la ka kap ko chong lo te ka tax ke tolbuk mala gor ka no de top kaka mede kana top de kan kam ku South Sudan ana mo chala do she chong no de kan tolbuk de kana top ko kan lo kana na chi kan de lo ka me top kan tolbuk re wech de kan lo mo de kana top ko mel kan long lan me di chala do mala ka peno bi kan lo kan mal tum ne shang o kan la ka kap ka chong ku me ko bi ka tolbuk top no water bielken chicken chwa mala jel ko watol bukan lati ke long peg yone to wan ke yoti te bel rodien ana mo kel mede yene ko kudi humanitarian kala ram ko linga jogwa me man pai kono ling ko kwi man chwal ke Tumani Peace Initiative ki mara loy ka kam nente sha banjor kuma so sudare malka netin kontin te ka gem ke self ke mi yadi chirma ngena no to bonto gol te tere we ka so Sudan kan bona ton tama o chala do ka gwade shaling pan ka je chikana lad no chi chamala mo cha jalat ere malka no mo chikime shaling no take to partner to go Michelle Real Sudan People Liberation Movement Murray Pagana Mum South Sudan United Front led by former SSPDF Udishwal Paul Malonga one Dio the South Sudan People Movement Army me kwa lead General Stephen Bayrol nya kan bonati ka bonen konen game ke kuma South Sudan men self ke me yaditen te ka roy mi chakul ladane ka gwase payending ngo shi kume South Sudan alamme raike self ke yadi che kan lo kan bon ke team da kana wa
re wich ka Nairobi ke Kenya ka malan wala da lo kan ka wa antama chala do shani wan che ga disappoint ke jelo din jiak ne ko na lat ka malame ka tidi re wich ka Nairobi an gwasmen tama shi salbu ke ma yadi che warga che jagwar William Ruto la president dung Kenya ngo ne ka buka wahan gwasmal kana mo che jogo no bne ka bu ngwasami ko bikan malamo bikan o jata wano jarwa jadana shala dan tama malna lat ka kam ne tinta dor kan idin content re which lat kuma so kuma man yan ka salba ke ma yadit wabu malian baro man tama re which ni mi sharo mo chaja kwen ci salba ke ma yadi che warga ma che jagwar William Ruto ka ta dan en chilo na te jega je tonga mi wache ti ko den ne ka de ka shup ke jana bne ka buka shup kwan mal kana mo ajele dan de kon link ka kwisa sudan miti kam go de la de gwar pin gwada mo janda na go no de nywa ya be no wainte ko kien te de yen ka link ka ten to kon taman biata kamal bye bye